manager ke mang, manager kwena. So tshwantse mo manager mahala. Yeah, that's what you guys are saying. So sometimes batho ba bolela because ba na le data or ba netse Wi-Fi ya mahala aba khono ba le defects aba khono understand gore etsa research ka industry e bereka bjang before ka nya go shenela go judge batho tsekeleke o na le team e proper e motshwereng na bona ke interview tsa tsile ne ke interview o boletse ka Black Cat gore Black Cat mo phutile o meditse some of us we know tsekeleke from ka mo chief ta go ke na mo tlhatswitseng so o mo tlhatswitse and then ene ke motho ha ya ukana lena why ba mo jike ba bone dilo tse sharp tse a dirang ha rekela tsekeleke di phone ba bona ha rekela tsekeleke di apara ba bona ha tsia ngwana bo tsekeleke ba re ke nana na mtsentsha shopong a re tsia di aparo ka mkhonya ka ngam limitele nana na topa tse a di tsia tse wa ba di bala abela ba tseno go tsona oh guys this is wrong why na Spune yeah ebile Kenny ebile mo nana ke ipotse re to ba ra ifetsa podcast ka je re seng ke re lokele mabitso a batho I understand